یک جه مجاره هری گرنگا سوریایه که اف خو پیشاندان نه روشن بردام سویدای خلق به بفرایی دا کتیه سر جاده و کولانان دجی و ما رژیم ما بشار اسدین لیه ها یعنی رژیم تداخل نکریه برسوک تونه جبوان خو پیشاندانانه جبو زانیارین زیدتر لسروی مشاره من میوانه که برای یاسر الفرحان و کولر یاسای ناف دولتی و یک کساتین اپوزیسیونا سوریه اجباشر دیلو که باکور کردستان گلمه برای تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بی که بزن بم و خواندن و نرخاندن و چه جبوان خوپیشاندان سویدایه ددمه که دا 12 ساله کشتن برین دنگ نرازی بون خوپیشاندان لسوریه هیا لیدر انجامک تنیه نگو هاد بینن کو اف خوپیشاندانه جاره کردن دست بی که کان نی بیتن جبو سوریه که آلوس شكرا جزيلا سپاس جبوش بو میفمانداریه سلاف شتاره و تیما کردستان 24 جبو همو تماشفانان نجی بگمان اف تفگره داوی نامه که جبو همو عالی ناف دولتی یه سوری جی که شورش سوری بردوام لسر وان دا خوازن رژیم اسد و همو او ظلم و تعدا و کوچ برکرن و پنا برکرن و او ظلم کو در حق گلی سوریه دکریه دما 12 سالین رابوری ده سوری و ناگرن جدا خوازین خوا با آزادی و کرامتی هر وهاب دست خست او خیر و برکو ولات وان هيا سودجي بين كو باواي كي برومت بجين ما في خير روا بدس بخينن هروها شبكو زاروكن وان مالباتن وان بجيانك باشتر ناف نشتيمانا خو بجين او نافچه كان ناس كريكو او جي کو نشتیمان پروره وک همو پارزگهندنی سوریه کو سربراتیه وک همه پارزگهندن نها رادبه نها تکزد که کو داخواز که کو نتنه دالی مروی ده داخواز سیاسی که کو و گوهستنا سیاسی د صلات چه به اف رژیم سر د صلات نمینه هر وها آزاد کرنا وان گرتیان پشگرجی به همه پارزگهندن جیل گل پشگرن کمل در عادی خلق حوران نافچیندن کو پشگریا یک دکن هر وها پشگرک جیج همه سوریان دولاتن کو پنابرن لی لکوان کمپان کولید جین لحلب جیل عالیه دنجی كون او دجاتيا الرجيم السوري يا تندهب كل ساحل دي زيتر اف يك بشجر اف دي فرهتر بالالي ساحل السوري جي باشا برا سياسة بارزگهن سوريا بخوا قرتبا كو اف يك جي او خلق چد خوازن دي فكرم که باشا برا سياسة هندزانن كو 12 سالان بريان حال سال 2011 دنگی نرازی بونه خو پیشاندان لسوریه دست بکیده سوریان گله قربانی داینه به میلیونها آواره بوینه به میلیونها وندا بوینه به میلیونها کتین زندان دا کتین جیر اشکنجه دا به میلیونها خوین دانیه دناوا سوریه دا گله قربانی داینه لی افتشتک درست نبو در انجامک جبو سوریه درست نبو رژیم خو به حق دزانه وانا وکه کریگرتین دجبره سوریه دزانه کومالگاه نیف دولتی جی سرباری وان همو قربانیان تشتک جبو سوریه نکر کریزا سوریه چاره سر نکر گلو پرس اویا بوان خو پیشاندان سویدای یعنی وحیویک هیا کو کیشیا سوریه اف کیشا آلوزا سوریه چاره سر بکتن
دەست بکێت و بێگومان ژیا و بنگەها کۆ سەر درژایە دیرۆکێ کۆ گەل لە ئازاتیە بخوازە دێ ئەڤ ئیرادە دێ سەرکەوە بێگومان ژی ئەو شۆڕەشێن کۆ مەدیتی سەردەمێن بوریدە لە ناوچەیەن جودا کۆ ئەو ژی بۆ وڵاتی خوا ئازادی بدەست دخە ئەو ژی دەمەک دەوێنە دەمەکە بچووکە نەهاژی کۆ ئەو وڵاتێن کۆ دەموکراسی دژین و مافی مرۆڤان ڕێزگرتنا و لوانگ دەگرێ هەروەها گرێدایی بجیانینا دەسەڵاتێ هەروەها دژاتیا گەندەڵێ ئەف گەلێک دەم دەوێ کۆ ئەف وڵات گەهانە وێ ئەنجامێ ئەوان نمونەیە گەلێ سووریەشی وەیەکێت خوازە کۆ تشتا گران و ئەرزان داش بۆ وێ وان ئەرمانجان ڤەناگەرە داخوازێن خوا گەلێ سووریێ دێ بەردەوام بەل سەرڤەیەکێ ڕەهەندێن وێ هەنە کۆ سەروان داخوازان بەردەوام بە دشۆڕەشە خۆد دێ سووری دوێ شۆڕەشە خۆد حتا داوی بەردەوام کەژبەر کۆ ئەم گەهشتنە ڕێیەکێ نابە ئەم ڤەگەرن بە پاش بە ئەم دزاننجی کۆ جوواکە ناودەولەتی سۆزێن خۆیانجی پابندیە خۆ بجینانیە ئەس خوازم ئاماژەش باش ئەف پرسا گرنگ بەڕێز یاسر کۆت ساڵێن بوریدە بەڕێز یاسر پرسا هەری گرنگ li vê derê ev ye yani Sûriyan gelek kiriye gelek qurbanî dayine yani ev şûreşên ku Sûriye dest pêkine li 2011 heya niha jî berdewam in yani mujtema'a nêvdewletî komelgeha nêvdewletî bi rolê xwe ranabîtin her şûreşek di wilatekê diktatûr da dema durist dibîtin eger piştevana derekî nebe ser nagire eger Sûriye jî behs nekir li Îranê çendîn caran xwepêşandan hatîne kir parsal eger bîra te bêtin bi milyoneha xelek dake ser cadeyan îtir tiştek rûneda mujtema'a nêvdewletî komelgeha nêvdewletî çima bi rolê xwe ranabîtin di demekê de ku komkara Erebî niha Sûriye vegerandiye tiştek nemaye bi navê vê yekê ku Beşar Esed nemîne û îtir rejêm nemîne û şûreşa Sûrî bi ser keve بخابنیڤە هەنا عالیە ناودەولەتیش دەست پێکێ بنگەهێک دانین کۆ لەسەر پاراستنا هەفسەنگیە دنابەر عالیەن ململانە کۆ ڕێنەدە ڕێژیمێ سەرکەڤەیانجی بنکەوە ئەv هەفسەنگیە عالیان نابەرا ڕێژیمێ و ئۆپۆزیسیۆنێ باوایەکی گشتیژی کۆ ڕێژیمێ نەچار بکە و هەمالیانژی نەچار بکەش بۆ سەرمێزا دیالۆکێ ڕوونێن و گوتوبێژان بکنش بۆ کۆ بگێن عالیەک ڤەگوهستنا سیاسی لێ ئەڤژی چێ نەبوو ڕێژیم پابەندی vêyekê nebû û pabend nabêjî ku ev guhartinek çê bibe û her guhartinek çê be ku dê çûnawî be daxwaz ji aliyê navdewletî dihat kirin ku tedbîrên pêwîst bigirtibane ber ji bo ku rejîm neçar kirbana ku rêzêlma li biryarên mafê mirovan û netewên yekgirtî girtiba lê bicî nekir ji ber çi dibe ku da pişkewalîsan de hên rêkeftin hebe yan jî ev rejîm hin rêkeftinan dike rêkeftinên mezin bi hin aliyên nêvdewletî re wek nimûne parastina sînorê İsraîl dike û hevalbendê rejîma Îranê û Îran jî peywendiyên wê baş in vê yekê jî propagande û mizawedeyê dikir servan welatan ku biryara bergiriyê ku ew jî ya Hezbollah û ew erkê parastina sînorê İsraîl navçeyê dikin û İsraîl jî ku destêwerdan kir ji bo ku ev destêwerdana Amerîkî bike ku lêdanekê li Esed bike
و ڕێگریژی لێکرد هەروەها یا ئەوروپاژی بریتانیا و فەرەنسا کۆ فرۆکەیەن وان حازر بوون پشتی کۆ ڕێژیم چەکێکی ماوەی بکارانی ئیسرائیل ڕێگری کرد هەروەها ئەڤ ڕۆلا کۆ رووسیا دیت بەعالی فرۆکەین خوا گول پلکێرەکە گەلێ سووریە سەکنی دژی گەلێ سووریە ئیسرائیل حتا نەها دبێژە کۆ ئەڤ ڕێژیم نکارە بەردەوامیە بکە و بوێ کێژی دخوازە دیگەرەژی کۆ واتەیەکێ دژێر ببینە کۆ ببینە سینۆری پاراسی تەویل چوونە زۆر باشە بەرەس یاسر ئەلفەرحان بە کولێری یاسا نێودەوڵەتی یەک کەساتین و بسوونا سووریە کول باژێرە دیلوکێ باکووری کوردستانی دیگەلمە و گەلێکی سوپاس بەرەس یاسر